Dragi naši, dobrodošli u naš današnji slatki Binin sahan. Ja ću ga nazvati sahanom moje mladosti. Naš najmlađi sin se pobrinuo, pa je danas ova cijela atmosfera ovdje kod nas na stolu u znaku ovog ljubičastog buketa. Jer ljubičasta boja je bila boja moje mladosti. Ja se nekad znam sa Mitkom našaliti i reći mu da se on zapravo zaljubio u moj ljubičasti kaput. Je li tako, Mitko? Izgleda da je tako. Nedavno kada smo jedno slatko jelo radili, ja sam rekla da ću vam uskoro otkriti moju prvu tortu. Zapravo je bila jedna posebna torta za koju su u studentskom domu Nedžarićima gotovo svi znali. Ja i moja cimerka Brankica, koja nažalost nije više među nama, smo ovu tortu tako često pripremale da se to tako brzo pročulo i mi kao studentice smo te torte radile po porudžbini. Znači, dolazili su drugi studenti i studentice, tako bili su ti diplomski radovi, rođendani, svašta nešto. I nas dvije smo radile tu tortu. A ja sam recept preuzela od moje tetke iz Istanbula i ovo se zove kolaj torta. Znači, kolaj nešto lako, lagano ili jednostavno. Ja ću vam sada reći šta će vam to sve biti potrebno za pripremu ovog slatkog jela. A treba će vam petit keksi. Ja sam se danas odlučila za ove sa kakaom i ove obične petit kekse kako bi naša torta bila što šarenija. A osim keksa treba će vam 1 litar mlijeka. U ovom sudu sam odvojila 1 čašu, onu od 200 ml sitnog šećera, 4 supene kašike nišeste ili gustina, ovdje su 3 supene kašike brašna, 100 grama putera i za kraj, kada sve fino posložimo, ja ću napraviti ganaš od 150 grama čokolade i 150 ml slatke pavlake. Nekada, znači, početkom 80-ih godina, mi smo ovo pripremale bez ganaža. To moram da se vama pojasnim, da biste znali i da bi znale mlade domaćice. Slobodno ganaž možete izostaviti, a mi smo našu tortu ovom kremom koju ćemo skuhati, prelili bismo je odozgo, a potom bismo odozgo nekoliko 2-3 ova keksa naribale, dobro istukle, izmrvile i onda bismo cijelu tortu posule tim komadićima, odnosno to je bilo nešto poput prezle. I to je bilo savršeno. Ja sam bila jako ponosna na sebe, zahvalna svojoj tetki, mojoj cijeloj rodbini u Istanbulu, od kojih sam naslijedila divne recepte. Pa, dragi naši, ostanite sa nama jer ja ću odmah početi sa radom. 1/2 od ovog mlijeka, rekli smo da imamo 1 litar, ja ću sipati u ovu šerpu u kojoj ćemo kasnije kuhati, a u ovaj ostatak mlijeka ću dodati brašno i nišestu i polovicu ovog šećera. A u ovo mlijeko ću dodati brašno, nišestu i polovinu od ovog sitnog šećera koji je već ovdje pripremljen. I naravno ne smijem zaboraviti, ovdje je 1 vrećica vanilinog šećera. Ovaj ostatak ćemo ovdje. Sve ćemo ovo kuhati kao kada kuhamo najobičniji puding. Ovu smjesu moramo dobro umutiti, da nemamo ni jedne grudvice, to je jako bitno. Mi smo to radile ručnom mutilicom, u sobi smo imali jedan rešo sa 2 plotne i mi smo na tom rešovu sve radile. A dok nismo nabavile mutilicu koju je Brankicina mama tada donijela iz Njemačke, mi smo ovo mutile sa 2 viljuške. Ja sam danas pripremila mikser, tako da ću ovo umutiti mikserom.
poslije kraćeg vremena sve su grudvice razbijene, tako da ćemo, ovdje je i pleh, nisam vam pokazala pripremljen pleh, ali to ćemo i kasnije. I sada ću ove dvije smjese, dok su još ovako hladne, izmiješati. Ovo vidite, ni jedne grudvice nema. Tako da svaku kap iskoristimo. I naravno, sada ovo nosimo na kuhanje i kuhat ćemo sasvim, znači sve normalno kao da kada kuhamo neki puding od vanile, čokolade, maline ili jagode. Skuhali smo ovu kremu i ja ću je sada muteći mikserom kratko prohladiti, a potom ću tu dodati puter pa još sve još jednom umutiti. Dobili smo jednu jako kvalitetnu kremu, sve sija kao svila, nigde ni jedne grudvice nema i ovo je stvarno, moram da ponovim, da apelujem na majke, da njihovim djevojčicama već sa 10-12 godina ovako nešto, ukoliko djetetu pomognete oko fila, ono može ovaj slatkiš da napravi. Kratko sam prohladila fil, tako da sada mogu dodati ovih 100 grama putera. Ono što želim reći, da ta prva varijanta ove torte nije bila sa puterom, bila je sa margarinom. Tada sam koristila margarin. Čini mi se da je to bio Zvijezda margarin, tako nekako, ali već dugi niz godina ja u mojoj kuhinji margarin uopšte i ni za šta ne koristim, nego sam, znači, maslinovo ulje i puter i to je to. Tako da, eto, da dodamo i ove 3 kockice putera. To je to, poslije kraćeg mučenja. Sve smo sjedinili. Pogledajte kako smo divnu, opet ću reći, svilenu kremu dobili i njome ćemo filovati naše kekse ili naše biskvite, kako god hoćete. Ja ću sada posložiti kekse, jednostavno poredati ih ovako po plehu. Ovako jedan ćoškić odlomite da bi keks legao tačno po obliku pleha. Kada poredate keks,
ovako, vidite kod mene ovdje 1 centimetar ostao prazan i ovdje. Obavezno uzmite kekse i fino ih nožem prepolovite. Sada možete odosko sa vrlo malo mlijeka, znači sa kapi preći ove kekse. A budući da je krema mlaka, ovo i ne morate učiniti, keksi će u svakom slučaju omekšati. I sada ću kutlačom nanositi fil. Sada ću ređati ove kekse sa kakaom, kako bismo kasnije, ako Bog da, vidjet ćete kada budemo imali presek, sve to izgledalo ljepše. Mogu vam reći da je u studentskom domu početkom tih 80-ih ovo bilo nešto posebno. A ja sam bila student koji nikada nije jeo u studentskoj menzi. Po tome su me svi znali. Ja sam sve obroke sama sebi spremala u sobi. Taj rešo nikada neću zaboraviti. Tu su se čak pekle i halve. Spremala se pita u tiganju i tako se pekla, a da ne govorimo o lokumima, palačinkama i ostalim za to vrijeme posebnim jelima. I naravno i ove ćemo kekse prepoloviti. Poredali smo i ovaj red, tako da nastavljamo dalje, filujemo. Krema se već steže, ali to je sve u redu. A kada malo prije pomenuh taj moj lilani kaput, moram nešto da vam ispričam i kako bih voljela da znam jednu stvar. Kada sam ja u Sarajevu kupila taj materijal, znači to nije bio gotov kaput, ja sam sebi odabrala materijal i ponijela sam za Novi Pazar, jer moja sestra od Amidže je radila u konfekciji, bila je tamo modni kreator. I kada bismo mi nešto šile ili tako, uvijek smo mi našu i kupitale. Ona je znači radila i imala je jako smisla za modele. I pronašla je sebe u tom poslu i svi je znaju kao jednu jako dobru radnicu i ona mi jako nedostaje, ni ona više nije među nama. I ja sam njoj znači ponijela taj materijal da ona pogleda i ona je odmah rekla: Bino, ovo je izuzetno lijep materijal, boja, sve, pohvalila je sve i rekla je: šta ti misliš da ja ovaj materijal uzmem i da ponesem kod mene u fabriku, da pokažem mome šefu, da vidim šta će on reći. I mi, kaže, imamo za neki mjesec dana u Zagrebu jednu modnu reviju. I da li bi ti nama dala, ukoliko bismo mi sašili taj kaput, da ga mi nosimo za Zagreb?
I naravno ta ideja se meni jako dopala, to mi je imponovalo. Čak šta više rekla mi je da će na kraju sajma uvijek budu te modne revije i kaže moj šef je oduševljen najvjerovatnije i da će kaput biti na nekoj reviji. Kasnije, kada su se vratili iz Zagreba, puni utisaka, pričali su mi da je moj kaput dobio jako puno aplauza i ja bih sada željela da znam koja je manekenka nosila moj kaput. Možda me gleda, možda me prati, ne znam. To bi me učinilo sretnom kada bih bilo šta saznala. Znači, radi se o sajmu 85. godine, zima. I eto, to su moji podaci koje ja trenutno imam. I eto, kažem vam, to bi me jako obradovalo kada bih znala ko je nosio moj kaput. I evo nas kod posljednjeg reda keksa. Vidite ovdje u zdjeli imam vrlo malo fila, to je dvije supene kašike, ništa više. I time ćemo odozgo prekriti posljednji red keksa, a nakon toga će doći ganaš. Ide jako brzo, kao što vidite. I evo nas u završnici. Ostale su nam još ove dvije supene kašike fila. One su tu samo koliko da prekriju keks, da zatvore ove otvore kako bi ganaš odozgo ljepše legao. Ja to volim da iskoristim svaku trošicu, vi to znate. Ovaj posljednji red keksa ne morate natapati mlijekom, ne morate ni iz kašike kapati, apsolutno ništa. Kada sve ovo prenoći vidjet ćete, ako Bog da, to sve tako lijepo upije i nemate nikakav problem. A to vam govorim zbog toga što ćete ovaj fil sada mnogo lakše po suhome keksu rasporediti. U originalnom receptu, ono kako sam ja to nekada sa Brankicom činila, jeste, mi bismo sada uzeli komadić ovog keksa i dobro bismo to istukle u jednoj kesi, pa bismo onda, baš kao da imate u rukama prezlu, odozgo sve to dobro posule prezlom. Orah i sve ostalo bio je luksuz, a ja u posljednje vrijeme kada za našu djecu ovaj slatkiš spremam, onda to odozgo prekrijem fino, napravim ganaš. Za sve one koji nisu do sada spremali ganaš, ja ću samo da napomenem da ću ga danas spremati sa čokoladom za kuhanje. Uzela sam 150 grama čokolade za kuhanje i 150 mililitara slatke pavlake. Molim vas, pazite kada pripremate ganaš, jer različita je količina slatke pavlake ako koristite bijelu čokoladu, mliječnu čokoladu i čokoladu za kuhanje, ali ako Bog da, jednom prilikom ćemo jedan naš prilog posvetiti baš tome, pripremi ganaža, tako da ćemo tu, ako Bog da, pojasniti stvar mladim domaćicama. A ja sada znači ne treba da kuha slatka pavlaka. Onog momenta kada se pojavi tu negdje onaj prvi ključić, odmah sklanjajte se vatre. Vatra mora biti niska.
Sve dobro izmiješajte i prelijte preko torte, kolača i kako god hoćete. Na niskoj temperaturi smo zagrijali slatku pavlaku, tu je bila i čokolada i evo, sa mućenjem dobili smo taj prelijepi, glatki ganaš. A zamislite, ukoliko ga ostavite 24 sata u frižideru, pa ga onda mikserom dobro umutite, bit će to jedan fantastičan čokoladni fil za tortu, kolače i eto za šta god poželite. A mi danas njime prekrivamo naš kolač. Ganaž je tu, sve blista, sve sija i ja inače ja lično volim ovakve kolače. Nekako mi i na tanjiru i ovako u tepsi izgledaju prelijepo, a najlepši su ono kada se sretnu sa nepcima. Ja ću sada naš kolač ostaviti na hladno. Biće to frižider, najbolje na neka 3-4 sata, to je sasvim dovoljno, a vi ako hoćete ostavite neka kolač prenoći i to je za sva slatka jela neko pravilo, tek tada je to pravi užitak, ali kažem vam ništa ne smeta ukoliko vaš kolač probate nakon neka 3-4 sata. Bilo je ovo danas jedno prisjećanje na neka moja lijepa davna vremena, na vremena jednog divnog druženja, učenja, na vrijeme obaveza koje su bile po meni veoma slatke. Pišite nam o vašim prvim kolačima i o vašim prvim tortama, a mi ćemo, ako Bog da, još jednom pokazati nešto slično ovome, jedan šareni rolat koji sam također od svoje tetke iz Istanbula preuzela kao recept i rado ga spremam. To su moja djeca kao mala jako rado jela. Spremam ga, Boga mi, i dan danas kada dolaze iznenadni gosti. Eto, onako nama jednostavno za merak. Napravite i vi ovo slatko jelo po ovom našem veoma jednostavnom receptu. Mi ćemo se radovati. I naravno, pišite nam u vašim komentarima kako vam se čini ovo slatko jelo. Pišite nam šta su bile vaše prve torte, vaši prvi kolači i tako ta neka sjećanja iz vaše rane mladosti. Dragi naši, mi vas kao i uvijek i danas iz Vinjinog slatkog sahana najtoplije pozdravljamo, isto tako vas selamimo i ako Bog da se u zdravlju, sreći, radostima i muratima vidimo u našem sljedećem prilogu. A do tada prijatno.